Lakban pak lej bomno kari Amerika yaki jaka senam misail jong kari Iran. Kilan met kensan kisipai kari Iran. Ban yada yalade. Kajinglong jingman mentah hapdeng kiri ka perthai. Kalanang sniu shushu katnang mi kisngi. Ia kane ngilas sakishai. Lengba kikam kiba paushna. Namar kajing bom don shu kajing ya shanya. Bamar kliang. Wala kidon makna hapdeng kajing ya teelok jogi. Namar kajing kwa kumno ban kamlo. Kiba kam halor ban ya kiwai pat lakalong. Hakayo kakot kamtam. Hakaliang ki bor yada. Nik bor ya letma. Kaba baro kiri ka perthai. Ki akhi khore pa hakini kisngi. Kumno banshna ya ki tiar ya letma kiba klan. Katkum kajing don kam jung kade ka juk kaba manda. Kabalawara iya kajing ya tenju bor. Ba mano ba kam klan kita kinlong kiba kam halor tam. Katkum kitnat sentiat baper jung kari Amerika lao. Bakari Iran kadai kawai na kiri. Bala persang ban puri. Yaki kam betu jongka langba ki jaka senam misail. Hakaba kam jukwa ban yathu baki deki jaka senam misail. Pade kala shu aida udak kumne kumtai. Baki deki jaka ban shu persang ban pegnya lakala neam. Handrei katkum ki sabut kapau syai bakari Iran kala dapat tailut menta ki jaka ban shna yake misail. Bang hakba kadang long bian ya kari Iran bante yakum kiteki jaka senam misail. Dang haus niam arajar katra kari Amerika haka jingyalam Presiden Donald Trump. Ulaya soya kasos kular bakari Iran kan umparla bansna nete yaki misail. Hapo uput usam kari jongka katkum kian batki kendon baper. Dang mensyam senamro Joe Biden ubadai nongelam kari Amerika. Ulah penlong ya kajing yalang bakerpang bat kitnat baper. Jong kari Amerika kamtam ro de bat ka kenhun sipai. Ban ya perkat kumno ban le halor ki jaka senam misail pian jong kari Iran. Nakatai kajing yalang kilami bun ki hakba kawai nakamat bakam halor do. Kalong pa Presiden Joe Biden ulah ban ai kabor. Hakibor sipai kari Amerika. Panling pomno sendon yakti ki jaka senam misail jong kari Iran. Hakba kala klui pa kajing yakren shani shatai kamtam kala puru de shakiwei pat kiri ka perthai. Handrei ke ka papau tat hadu mata. Kalong banak liang Joe Biden utang skapjar ne uklem patla banai kano ka jubab. Halor ketika jingtwo jong tat hadu mata ka kenti haswa ban kutno katem trekam jong kumu presiden kari Amerika. Kehipat kaban saja nemi nang ne syakmat. Halor ketika benta kala banlong tanda haba Donald Trump unsa shimti biang. Ia kakam nong yalam kari Amerika. Namar tema uhi bala persa nengkong. Ia ketika kam bala buri dakari Iran lungba ki caka senam misail. Jongka namar gitip syairu bakaboru Donald Trump bat kabor sensar. Jong Joe Biden ka perbak lebak. Bat kibabun kiri ka perthai ikemba. Kim kensnap ya kari Amerika. Haka jingyalam Joe Biden. Kadba habaya nujor pat. Bat kabor sensar Joe Donald Trump. Kibabun ki kamsmit ya utrom. Namar ule artat dakikam. Pomtang dakaba usyuhe tang dakat tengam. Dang haka nyau tarik mentau benai ki sipai kari Iran kilap penlong. Ia ka jingkilan met kabaheba. Haki jaka bacan pa bat ketika jaka senam misail jongkahi. Lengba ki lingsonya pom. Baklain bor harengkat ki tiare let ma. Bapun rukom napo rengko. Kitnat sentiat baper kilakam. Baketika jingkilan met ki sipai kari Iran. Hajan jong kitiki jaka senam misail jongkahi. Kalong baik kumno ban penkre lepa. Baladaja kano ka jing syawan hertma yaki jaka senam misail jongka. Nakal yang kisipai kari Iran kinlong lupa kibala penkre janai. Baniada ban bunru kilakam bakari Iran menta
kalating thoi ia kari Amerika hakaba anda habau Donald Trump ladapan babsmai komu presiden jongkari Amerika ula banai kabor ban lek bom no sendon ia kiteki jaka shna misail jongkari Iran berdairu na ketika daw baki bor sipai kari Iran kisah penong lupa ia ka jingpen kret hajan jong kiteki jaka shna misail jongkar Iran kat kum ki jingwat benya shushu lalap bakari Iran kelap penhe nakan 20% syaka kendai 10% ia ka jingdon kam ya uranium ubadai uwe naki marpo khando ubadon kam tam kumno panshna ya ki misail bak lanbor katkum kanika juk kabab manta kumta lang ba kite ki aka baro ingit scam bakat jubab ngin sayo tatnda haba Donald Trump unsa shimti thmai ia ka shuki presiden jongkari Amerika